यहाँहरु सम्पूर्णमा नमस्कार। तपाईहरुलाई नेपालमा आएर आफ्नो बिजनेस व्यवसाय गर्नुभएको छ त्यसको लागि हामी धेरै धन्यवाद छौं। कोरिया हाम्रो एकदम मित्र राष्ट्र छ। आज कार्यक्रममा यहाँहरुलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई बोलाइदिनु भएकोमा एम्बासीप्रति हामी कृतज्ञता गर्न चाहन्छौं। मेरो नाम शंकर सिंह धामी हो। म भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सिनियर डिभिजन इन्जिनियरको रूपमा कार्यरत छु। 안녕하십니까. 우선 네팔에 오셔서 모든 여러 가지 분야에 사업하시는 분들도 계시고 또 각자 여러 가지 일을 하시고 계신 분들이 네팔에 와 주신 것을 진심으로 환영하고, 저는 성커싱 다미입니다. 시니어 디비저널 엔지니어입니다. 교통국에 있고 또 정책이라든가 운전면허 관련 업무를 담당하고 있습니다. अघि नै सुरेश सरले पनि केही कुराहरू यसमा छोको छ। मैले चाहिँ विशेष गरी सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स सम्बन्धी व्यवस्था के छ, कसरी अप्लाई गर्ने त्यो सम्बन्धी कुरा गर्छु। हामीसँग अहिले अघि सरले पनि भन्नुभयो नेपालमा 3 वटा गभर्नमेन्ट छन्। विशेष गरी यातायात हेर्ने चाहिँ अब एउटा केन्द्रीय लेभलमा हाम्रो यो संघीय सरकार भयो, अर्को प्रदेश सरकार हो। हामीसँग अहिले भएका 2टा ऐन र नियमावली छन्। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन र सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली। त्यसमा के भनिएको छ भने कसैले पनि सवारी चालक अनुमति पत्र नभइकन सवारी चलाउनु हुँदैन भन्ने छ। यदि चलाएमा चाहिँ त्यहाँ जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ। 500 देखि 2000 सम्म जरिवाना हुन्छ। अब सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्नको लागि के योग्यता छन् भन्ने छ। त्यसमा चाहिँ सवारी चालक प्राप्त नगर्नको यदि यो क्राइटेरिया भयो भने चाहिँ अनुमति प्राप्त गर्न सक्दैन। जस्तै अघि सरले पनि भने 21 वर्ष ठुलो सवारी छ भने 21 वर्ष भन्दा माथि हुनु पर्यो। यदि मझौला सवारी छ भने 18 वर्ष भन्दा तल भएकोले पाउँदैन। अघि मोटरसाइकल चाहिँ 16 वर्ष भन्दा तलकोले पाएन। त्यस्तै अब मूर्छा पर्ने हुन्छ, मूर्छा पर्ने रोग लागेको छ भने त्यसले पाएन। आँखा 2टा रतन्दो भएको, 2टा आँखाले देख्न नसक्ने, अनि कान सुन्न नसक्ने बहिरो भएको, त्यस्तै अब उले चाहिँ अब हात खुट्टाहरू चाहिँ शक्तिहीन भई चल्न नसक्ने कन्डिसनमा छ भने उले चाहिँ लाइसेन्स प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यस्तै 65 वर्ष भन्दा माथिकोले चाहिँ ठुलो सवारी चलाउनको लागि लाइसेन्स प्राप्त गर्न सक्दैन। 저희가 조금씩 운전면허 관련해서 아까도 조금 얘기가 나왔습니다만, 저희는 네팔에는 지금 현재 중앙정부, 연방정부가 있고 또 주정부가 있습니다. 중앙정부가 하는 법안들 따로 있고 또 연방정부, 주정부마다 있었던 법들은 또 별도로 마련되어 있습니다. 그래서 이 두 법안으로 인해서 가끔씩 맞지 않는 일들이 일어나고 있다고 말씀드릴 수 있겠습니다. 아까도 나왔습니다만 저희가 16세가 되면 오토바이라든가 스쿠터 정도를 운전면허를 발급이 가능하고, 18세 이상은 일단 중형 차량 가능하고 21살 이상만이 대형 차량이 가능합니다. 운전면허를 소지하지 않고 운전할 수는 없습니다. 이것을 혹시나 적발될 경우에는 500루피에서 2000루피 정도를 벌금을 지금 정부하고 있습니다. 60세 이상의 분들은 대형 차량을 머물 수가 없습니다. 그리고 귀를 잘 안 들리시는 분들이라든가 눈이 좀 안 보이시는 분들에게, 그리고 갑작스럽게 심장마비나 이런 것으로 약간 정신적으로 좀 문제가 있으신 분들은 운전면허 발급이 어렵습니다. अघि नै सरले पनि भनिसक्नु भएको छ। तपाईले लाइसेन्स लिइसक्नुभयो भने त्यो 5 वर्षसम्मलाई तपाईले पाउनुहुन्छ। 1 वर्षसम्म चाहिँ प्रोबेसन पिरियड हुन्छ। यदि त्यो परीक्षण कालमा तपाईले गल्ती गर्नु भएन हैन, त्यहाँ चाहिँ विभिन्न गल्ती छ, 5 वटा भन्दा बढी गल्ती गर्यो भने तपाईको के हुन्छ, तपाईले परीक्षण काल लाइसेन्स चाहिँ स्थायी लाइसेन्स चाहिँ पाइदैन, परीक्षण काल सफल भएको हुँदैन। त्यस्तै यदि अब अर्को कानुनी व्यवस्था के छ भने विदेशमा तपाईले लाइसेन्स लिनु भएको छ भने अहिले हाम्रो ऐनमा चाहिँ विदेशमा लाइसेन्स लिएको छ भने त्यसलाई नेपालीकरण गर्न पाउने भन्ने कानुनी व्यवस्था चाहिँ संघीय ऐनमा छ। सिधै तपाईले जाँच नदिइकन त्यसलाई नेपालीकरण गरेर नेपालमा चाहिँ जुन विदेशमा जुन लाइसेन्स छ त्यही लाइसेन्स इक्विभ्यालेन्ट गरेर नेपालमा चाहिँ चलाउन पाउने भन्ने अहिले कानुनमा छ। तर
के भइदियो भने अहिले यातायात सम्बन्धी व्यवस्थाहरू चाहिँ परदेश अन्तर्गत जाँदाखेरि परदेश कानुनले कस्तो कानुन बनाइदियो भने यदि कूटनीतिक कर्मचारी छन्, कूटनीतिमा काम गर्ने कर्मचारी छन् भने तिनले स्वतः चाहिँ तिनीहरूले जाँच नदिइकनै लाइसेन्स प्राप्त गर्न सक्छन्। तर त्यो बाहेकको अरू यदि कर्मचारीहरू यदि बाहिर विदेशमा लाइसेन्स लिएर नेपालमा कार्यरत छन् भने तिनीहरूले चाहिँ जाँच दिनुपर्छ भनेर, लिखित जाँच चाहिँ दिनु पर्दैन तर प्र्याक्टिकल जाँच चाहिँ त्यहाँ दिनुपर्छ भनेर उहाँहरूले चाहिँ कानुन ल्याइदियो। त्यही भएर तपाईँहरूले पाइरहनु भएको छैन। अर्को व्यवस्था सबै कानुनमा के छ भने यदि तपाईँहरूको आइडिपी छ, इन्टरनेसनल ड्राइभिङ पर्मिट छ भने तपाईँले चाहिँ त्यसको लागि स्वतः चाहिँ नेपालमा चलाउन पाउनुहुन्छ भन्ने यो सबै परदेशको कानुनमा पनि छ, सङ्घीय कानुनमा पनि छ। 저희가 네팔의 운전면허는 아직까지 5년 유효 기간이 5년입니다. 가장 먼저 운전면허를 취득한 분들은 1년간은 일단 임시적 비슷하게 혹시나 사고를 저지르거나 또 운전을 잘못했을 경우에는 또 운전면허가 소멸될 수 있는 기간이라고 정하고 있습니다. 그래서 5년마다 경신을 해야 되는 상황입니다. 외국에서 일단 운전면허를 가지셨던 분들은 네팔에 오셔서 연방정부법으로는 바로 네팔 운전면허 전환이 가능토록 되어 있습니다. 연방정부는 그렇게 하고 있습니다만 또 주정부가 별도의 법을 만들었습니다. 주정부는 외교관 분들을 제외한 나머지 분들은 일단 실기 시험이 필수적으로 필기가 없더라도 실기는 필수화를 하고 있습니다. 그래서 이게 법이 헷갈리다 보니까 원래 자동적으로 받으셔야 될 네팔어로 전환이 가능했어야 했습니다만 또 두 정부 간의 마찰로 인해서 지금 현재 전환이 안 되고 있는 상황입니다. 그래서 실기는 봐야 한다고 주정부가 주장하고 있고 연방정부는 필요 없다, 그냥 제공해도 된다, 전환해도 된다라고 하고 있습니다. 아까도 말씀 나왔습니다만 국제운전면허를 가지신 분들은 네팔에서 운전이 가능하도록 돼 있고 또 운전이 가능합니다. हामीले अहिले नयाँ बनाएको ऐनमा पनि पुरानो जुन ऐनको व्यवस्था छ विदेशी लाइसेन्सको हकमा जुन देशको लाइसेन्स छ त्यो लाइसेन्स नेपालमा चाहिँ नेपालीकरण गर्न पाउने भनेर राखेका छौँ। त्यो भइदियो भने अब परदेशहरूले चाहिँ सङ्घीय ऐन बन्छ हैन। सङ्घीय ऐन बनिसक्यो त्यसको विपरीत चाहिँ बनाउन पाइँदैन। अहिले पनि कानुनी चुनौती दिने हो भने परदेशको ऐन चाहिँ त्यो लिगल खारेज हुन्छ नै, तर कसैले कानुनी चुनौती दिएका छन्। अब हामीले नयाँ ऐनमा चाहिँ यही व्यवस्था जुन पुरानो छ त्यही नै राख्छौँ। 저희가 지금도 법적으로 따진다면 주정부의 법은 잘못했습니다. 연방정부가 시켜야 될 일을 또 연방정부법에 있었던 것을 자기들이 그렇게 할 수는 없습니다. 법적으로 나간다면 지금 그분들의 행동은 또 불법입니다. 저희가 또 새로운 법을 개정하고 있습니다. 이 법에는 일단 외국 운전면허를 가지는 분들이 네팔 운전면허 전환토록 또 다시 만들었습니다. 그 이후부터는 주정부가 저희 법을 따라야 합니다. अब यो चाहिँ नेपालीकरण सम्बन्धी नै व्यवस्था हो जुन अब यो कूटनीतिक कर्मचारी बाहेकलाई चाहिँ अहिले प्रदेशले कार्यान्वयन गरेका छैन। तर पहिला चाहिँ गर्थे, अब के बर्यो हैन, तर के गर्नुपर्छ त्यसको लागि के कागजात चाहिन्छ भन्ने हो। जुन चाहिँ अब कूटनीतिक बाहेकको कर्मचारीको लागि नभएको भएर मैले चाहिँ यसमा तपाईहरुलाई मात्र राखिदिएको छु हैन। अहिले यसमा म गएन। 저희가 필요한 서류들에 대해서는 일단 생략하겠습니다. 원래는 받으셨어야 될 그런 운전면허였습니다. अघि नै मैले भने परदेशहरूले बनाएको ऐन कानुनहरू चाहिँ कुनै सङ्घीय ऐन कानुनहरू चाहिँ बाजिया छन्। विशेष गरी चाहिँ अब कूटनीतिक बाहिर विदेशी लाइसेन्स भएका कर्मचारीको हकमा त्यहाँ चाहिँ पहिला जाँच दिनुपर्ने भन्ने छ। पहिलोकोमा चाहिँ अहिले सङ्घीय कानुनमा चाहिँ जाँच दिनु पर्दैन, सिधै पाउने भन्ने थियो। मैले अघि नै भनिसकेँ, यसमा पनि म गएन। यो चाहिँ मैले दुईटा कानुनहरू राखेको थिएँ, एउटा गण्डकी प्रदेशको थियो, त्यस्तै बागमती प्रदेश। दुईटैमा चाहिँ सेम व्यवस्था छ। अरू विदेशी लाइसेन्स भएकोले चाहिँ जाँच दिनुपर्ने कूटनीतिक कर्मचारी बाहेकको हकमा भन्ने छ। तर आइडिपी भएको हकमा चाहिँ स्वतः पाउने भन्ने चाहिँ व्यवस्था सबै कानुनमा छ। ट्रायल मात्रै हो कि लिखित पनि? लिखित नदिनुपर्ने, ट्रायल मात्र। 저희가 건더기와 바그머티 주에 약간 사례를 아까 보여드리려고 했었습니다. 여기에는 일단 필기는 필요 없고 실기 시험을 취득해서 외국인 분들이 일단 운전면허가 취득 가능토록 되어 있는 법안이었습니다. 앞으로 이제 연방정부법이 시행된 이후부터는 이 건도 아마도 해결될 것으로 보고 있습니다.
अब तपाईहरूले के भयो भने कर्म विदेशी लाइसेन्स भएकोले अब जाँच दिएर नै नेपालमा कसरी लाइसेन्स दिने, सुरुबाट कसरी प्रक्रिया के हो भन्ने कुरा चाहिँ यो चार्टमा देखाउँछौँ। यसमा चाहिँ डिटेल छ, तपाईहरूलाई सुरुदेखि नै कहाँबाट जाने। जस्तो यो तपाईँले यहाँ देख्नु भएको छ, सबभन्दा पहिले अनलाइन एप्लिकेसन गर्नु पर्यो। जुन अनलाइन एप्लिकेसन चाहिँ यो चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ ट्रान्सपोर्ट म्यानेजमेन्टको वेबसाइट छ, अप्लाई डट, यहाँ थिच्नुभयो भने तपाईँले यो चाहिँ अहिले वाइफाई नभएर यहाँ चलेन, तपाईँ सिधै त्यो सिस्टममा गएर त्यहाँ आफ्नो डाटा भरेर तपाईँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि त्यो कसरी भर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले यहाँनिर सिधै युजर म्यानुअल, यहीँ मैले युजर म्यानुअल राखिदिएको छु, त्यहाँ कसरी भर्ने इङ्ग्लिसमै छ, त्यहाँ गएर तपाईँले त्यो भर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि अब के भर्ने त्यहाँ फिल्डहरू हुन्छन्, कसरी भर्ने पनि बताइदिनुहुन्छ। तपाईँले अनलाइन एप्लिकेसन भरिसकेपछि तपाईँको त्यहाँ एउटा सक्सेसफुली एप्लिकेसन भन्छ। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ अब कुन अफिसको लागि, काठमाडौँमा धेरै अफिस 5वटा अफिसहरू छन्, 5वटा अफिसमध्ये तपाईँले त्यही सिस्टममा गएर चुज गर्ने। त्यसपछि त्यो अफिसमा तपाईँले बायोमेट्रिकको लागि जानु पर्यो। के बिचमा गरौँ, यति भ्याइदिनु, त्यसपछि तपाईँले अब त्यो अफिसमा जानु पर्यो। तपाईँ के को लागि जानु पर्यो भने बायोमेट्रिक गर्न जानु पर्यो। भिजिट द सेलेक्टेड त्यो ट्रान्सपोर्ट म्यानेजमेन्ट अफिस हो, जुन चाहिँ के हो प्रदेश सरकारभित्र छ। त्यसले तपाईँलाई जुन डेटमा भनेको छ त्यही डेटमा जानु पर्यो। यदि त्यो डेटमा तपाईँ जानु सक्नु भएन भने के हुन्छ त भने तपाईँको पुनः फेरि अप्लाई गर्नुपर्छ। यहाँ हेर्नुहुन्छ, तपाईँले त्यो मिस गर्नुभयो भने फेरि अप्लाई गर्नुपर्छ। 15 दिनपछि मात्र अप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ। त्यही भएर तपाईँले अप्लाई गरेको दिनमा जाने। त्यहाँ जानुको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि तपाईँले अब भिसाको आफ्नो पासपोर्ट लाउनु पर्यो, त्यसमा भिसाको डेट हुनु पर्यो, अनि त्यो अघि फर्म अनलाइनबाट भरेको फर्मको चाहिँ प्रिन्टेड कपी लगेर जानु पर्यो। त्यो जाँदाखेरि के हुन्छ तपाईँको भन्दाखेरि त्यहाँ बायोमेट्रिक र हेल्थ चेकअप हुन्छ। हेल्थ चेकअपमा प्रायः तपाईँको हुने भने आँखाको चेकअपहरू बढी हुन्छ होइन, अरू चिजहरू त देखिहाल्छ। त्यसपछि त्यो त्यहाँ कति फी लाग्छ भन्दा 100 रुपियाँ मात्र, 100 रुपियाँ जति, बढीमा 100 रुपियाँ फी लाग्छ त्यो चेकअप गरेको। त्यो बायोमेट्रिक चेकअप गरिसकेपछि तपाईँले अब तपाईँ के हुनुभयो, आँखा हेल्थ ठिक छ भनेपछि बल्ल तपाईँले त्यो पेमेन्ट फी तिर्नुपर्छ। त्यो फी कति छ भने अब तपाईँले त्यो सिस्टमबाट अघिको अनलाइन एप्लिकेसनबाट पनि तिर्न सक्नुहुन्छ, सिधै फिजिकली त्यहाँ ब्याङ्कमा गएर पनि तिर्न सक्नुहुन्छ। त्यही अफिसकै नजिक ब्याङ्क हुन्छ। तपाईँले 500 रुपियाँ तिर्नुपर्छ अब चाहिँ पेमेन्ट बायोमेट्रिक भइसकेपछि। अब लिखित जाँच दिनको लागि 500 रुपियाँ तिर्नु पऱ्यो। त्यसपछि तपाईँलाई पैसा तिरिसकेपछि तपाईँले भाउचर पाउनुहुन्छ, अनि लिखित जाँचको लागि जानु पऱ्यो। लिखित जाँचमा कति भनेको 25वटा क्वेसनहरू हुन्छ, जम्मा 25वटा क्वेसनहरू हुन्छ। 4 मार्क्सको यहाँ ऊ भएको छ, 150 मार्क्सको हुन्छ। 30 मिनटमा तपाईँले दिनु पऱ्यो। त्यसमा कति ल्याउनु पऱ्यो भने 60 मार्क्स चाहिँ ल्याउनु पऱ्यो। 60 मार्क्स ल्याएपछि मात्र तपाईँ पास हुनुभयो। यदि तपाईँ फेल हुनु पऱ्यो भने फेरि तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि 90 दिनपछि मात्र तपाईँले अप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ। यति. 저희가 일단 새로 네팔에서 전적으로 다 운전면허를 따시겠다는 분들도 계실 겁니다. 그분들을 위해서 저희가 온라인 접수 제도를 가지고 있습니다. 아까 보여드렸던 클릭만 하시면 또 매뉴얼이라고 따로 있습니다. 어디 어떻게 작성할 수 있는지 여부 되어 있고, 비자가 있으셔야 되고, 유저 매뉴얼을 보시면서 접수를 하실 수 있고, 카트만두는 5곳에서 시험이 가능합니다. 그래서 어느 사무소에서 시험 보실 것인지 선택하시고, 그리고 다 마치신 이후에 바이오메트릭스를 위해서 날짜가 정해집니다. 어느 날짜에 오시면 된다라고 일단 온라인 접수 과정에서 받으실 수 있고, 그때 온라인 접수를 하셨던 것을 프린트 인쇄하시고 그것을 가지고 가시겠다는 사무소로 가시면 이제 거기에서 눈 관련 이제 시험이 있겠습니다. 건강검진이라는 것은 100루피 정도 지불하시고 눈이 이제 눈의 상태를 일단 확인한 이후에 이제 등록 비슷하게 500루피를 지불하시고 나서 시험 날짜가 이제 정해집니다. 시험 날짜에 도착하셔서 25개 문항들을 영어로 나와 있는 문제를 가지고 문제를 부르시면 되는 상황입니다. 그 문제에서 60점 이상을 취득하신 분들은 운전면허 필기 시험에 일단 합격하신 것으로 되겠습니다. 그 다음에 이제 실기 시험 날짜가 정해집니다. 날짜는 정해진 날짜에 가셔야지만이 시험이 가능하고, 또 혹시나
날짜를 위반할 경우에는 날짜를 지키지 않을 경우에는 또 다시 15일 후에 가셔야 되고 또 한 번 떨어지신 분들은 필기 시험에서 떨어지신 분들은 또 90일 동안 또 시험에 응시가 어렵다는 이야기입니다. 그래서 한꺼번에 하실 경우에는 60점 이상 25개 문제 중에서 60점 이상만 취득하시면 일단 시험에 응시할 수 있는 실기 시험에 응시할 수 있는 자격이 주어집니다. तपाईले यो इङ्ग्लिसमा रिटन इक्जाम इङ्ग्लिसमा पनि गर्न सकिन्छ, नेपालीमा पनि गर्न सकिन्छ। यसको लागि मोडुल मैले यहाँ राखिदिएको छु, इङ्ग्लिसकै मोडुल छ, तपाईँले त्यहाँ हेरेर सक्नुहुन्छ। त्यसपछि लिखित पास भइसकेपछि अब ड्राइभिङ टेस्ट दिन जाने, तपाईँलाई कुन दिन आऊ भनेर त्यहाँ इन्फर्मेसन दिन्छ। त्यो कार्यालयले नै यो त्यति नम्बर भएको यो दिन जाँच हुन्छ भन्छ। लगभग दोस्रो तेस्रो दिनमै तपाईँको जाँच हुन्छ। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने जाँच गर्दाखेरि त्यसमा पनि 100 मार्क्स छ। 100 मार्क्समा तपाईँले कति ल्याउनु पर्यो भने 70 मार्क्सभन्दा बढी ल्याउनु पर्यो। त्यसको लागि गाइडलाइन कसरी ट्रायल दिने के दिने भन्ने गाइडलाइन मैले यहीँ अट्याच गरिरहेको छ। यदि तपाईँ ड्राइभिङ टेस्टमा तपाईँ फेल हुनुभयो फर्स्टचोटि भने तपाईँले फेरि दुईचोटि दिन पाउनुहुन्छ। त्यसको लागि 500 रुपियाँ तिर्ने, फेरि दुईचोटि दिनुभयो, दोस्रोचोटि पनि जानुभयो, ड्राइभिङ पास भयो। दुईचोटि पनि तपाईँ टोटलमा 3 चोटि, दुईचोटि पुनः दिन पाउनुभयो, एकचोटि सुरुमा भयो, 3 चोटि पनि पास हुनु भएन भने तपाईँ फेरि नयाँ प्रक्रियामा जानुपर्छ। कहाँबाट जानुपर्छ त भन्दाखेरि फेरि फी तिर्नुपर्छ, रिटर्न इक्जाम दिनुपर्छ। फेरि 3 चोटिमा ऊ भएन भने फेरि रिटर्न इक्जाम दिनुपर्छ। त्यसपछि यदि पास हुनुभयो भने तपाईँले के गर्छ भने त्यहाँ ड्राइभिङ जुन सेन्टर हुन्छ ट्रायल सेन्टरमा तपाईँले पास भएको उसमा तपाईँलाई एप्लिकेसनमा आइडीमा चाहिँ तपाईँले पास भएको भनेर दिन्छ। त्यसपछि पास भएपछि तपाईँले फी तिर्नुपर्छ। त्यो फी यदि मैले चाहिँ यहाँ 4 व्हिलरको लागि राखेको छु, बी क्याटेगोरीको लागि राखेको छु, त्यसको लागि 2000 तिर्नुपर्छ। 2000 तिरिसकेपछि तपाईँलाई भाउचर दिन्छ। भाउचर दिइसकेपछि अब लाइसेन्स प्रिन्ट गर्नको लागि यदि तपाईँलाई हामीसँग अहिले 2टा लाइसेन्स सिस्टम छ। एउटा चाहिँ तपाईँको स्मार्ट कार्ड, अघि सरले पनि भन्नुभयो। अर्को चाहिँ के हो, ल्यामिनेटेड क्युआर कोड कार्ड दिन सकिन्छ। ल्यामिनेटेड क्युआर कोडका चाहिँ प्रदेश कार्यालयले तुरुन्त दिने भन्ने छ। अब यो लगभग प्रदेश कार्यालयले अहिले अब नयाँ छाप्छन् यो नयाँ आर्थिक वर्षबाट। अनि स्मार्ट कार्ड चाहिँ तपाईँले यातायात व्यवस्था विभागले दिन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँले निवेदन दिनुभयो, हतार छ भने तपाईँलाई तुरुन्त नै दिन्छ, 1 हप्ताभित्रमा दिन्छ। यदि तपाईँ केही हतार छैन भने पनि तपाईँ त्यो बिल त्यो अघि पास भएको त्यो भाउचरले नै पनि चलाउन पाउनुहुन्छ। कसैलाई केही अप्ठ्यारो पर्दैन, भाउचर देखाउनु भयो भने पुगिहाल्छ। 시험은 일단 영어만 있는 것이 아니라 네파르를 선택하실 수도 있습니다. 네파르 영어 중에서 하나를 선택하시고 또 시험에 합격한 분들은 한 2-3일 이내에 실기 시험을 일단 동보를 받습니다. 합격하신 2-3일 이내에 바로 받으실 수 있다는 것입니다. 아까도 말씀드렸습니다만 100점 만점에 70점 이상을 가지셔야지만이 일단 합격하실 수 있고요. 만약에 한 번에 합격 안 돼서 또 2차례나 또 기회가 있습니다. 또 이제 2차례 정도에 계속 응하셔서 합격하신 경우에는 일단 합격증을 일단 받으실 수 있고, 합격증이라는 게 돈을 지불하셨고 이분은 합격했다라고 그냥 수기로 그냥 작성해 줍니다. 그거를 가지고도 운전을 하실 수 있다는 이야기입니다. 만약에 3차례도 합격이 어려울 경우에는 또 다시 처음 시점으로 가셔서 다시 시험을 필기 시험부터 또 시작하셔야 된다는 이야기입니다. 3번 정도는 기회가 있고, 또 만약에 불합격할 경우에는 또 다시 운전면허 실기, 필기 모두 다 보아야 한다는 이야기입니다. 만약에 합격하신 분들은 이제 중용차의 경우에는 2,000루피를 지불하시고, 이제 2,000루피 지불하신 그 영수증 그리고 합격했다라는 동지서 비슷하게 공무원들이 적어준 걸 가지고 운전이 가능합니다. 만약에 스마트 카드를 좀 받겠다고 하실 경우에는 스마트 카드를 위해서 신청하셔야 되고, 또 QR 코드로도 주정부가 이제 실시를 했습니다. 이제 빨리 할 수 있는 QR 코드가 담겨 있는 카드도 일단 발급이 된다는 이야기입니다. 앞으로 혹시나 아주 빨리 받고 싶다 하시면 저희 사무소에 와서 신청을 하실 경우에는 일주일 이내에 또 스마트 라이센스 운전면허증도 발급이 가능하다라는 말씀을 드리겠습니다. 저기요.
यो चाहिँ कुन लाइसेन्सको भन्ने हो। अब तपाईँहरूलाई मेन गरी नेपालमा चलाउनुको लागि के स्कुटर मोपेड भयो, ए चाहिँ मोटरसाइकल स्कुटर, बी भनेको कार जिप डेलिभरी भ्यान, लगभग 4 व्हिलरको सानो भेहिकल यही भयो बीको लाइसेन्स। तपाईँहरूलाई चाहिने भने लगभग यो हुनसक्छ, अरू विभिन्न भइहाले, म यसमा डिटेल भनेन। 저희가 자동차 그 운전면허 중에는 A부터 시작해서 여러 개의 운전면허 중에 있습니다. 그 중에서 저희가 모든 차량들을 사용하는 승용차라든가 일반 차량들을 위해서는 B 종류를 일단 발급이 운전면허를 가지시면 됩니다. अब अघि जाँच भने ट्रायलको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ देख्नुहुन्छ सबभन्दा पहिले फिगर यस्तो हुन्छ, त्यसपछि ब्रेकर आउँछ, त्यसपछि युटर्न, यहाँ युटर्न गर्नु पर्यो, त्यसपछि त्यहाँ ट्राफिक लाइट हुन्छ, त्यहाँ हरियो रातो पहेँलो बत्ती बल्छ, त्यसपछि तपाईँले र्याम्प उकालो चढ्ने, यहाँबाट उकालो चढेर यसरी आने, यहाँ ओह्रालो झर्ने, त्यसपछि तपाईँले ग्यारेज पार्किङ गर्नु पर्यो, EL भन्यो, अनि बिहेभियर टेस्ट तपाईँको चलाउँदाखेरि कस्तो बानी छ भन्ने कुरा टेस्ट गर्छ। 저희가 일단 운전면허를 어떻게 보실 수 있는지 여부를 보여드립니다. 처음에는 발자부터 시작해서 일단 그 다음 단계 주차까지 해서 마무리를 됩니다. 그 중에서 일단 그 교통 잘 지키는 분들을 위주로 이제 교통 신호도 있고 이 전체를 하시는 분들은 이제 합격하실 수 있다는 겁니다. 이 중에서 70점만 일단 취득하시면 된다는 이야기입니다. 과거에는 100점 만점이어야지만이 합격 가능했습니다. यसलाई अघि नै भने मैले डिटेल दिएको छ, यो कहाँबाट जाने कसरी जाने यो परीक्षा अघिकै भइहाल्यो, म यसमा गएन। 아까도 말씀드렸다시피 다 절차를 어떻게 되는지 다 보실 수 있겠습니다. अब चाहिँ पास फेल ट्रायल दिँदाखेरि चाहिँ यो 7वटा टेस्टहरू हुने भयो। फिगर 8मा तपाईँले कति हुन्छ 20 मार्क्स हुन्छ, त्यसमा तपाईँले टचिङ द मार्क लाइन मोर देन ट्वाइस दुईचोटिसम्म चाहिँ त्यो रेखालाई छोयो भने चाहिँ 5 मार्क्समा 10 मार्क्स घट्छ, 2 भन्दा बढी भयो भने के हुने भयो, फेल हुने भयो। त्यस्तै अब तपाईँको टायरै त्यो रेखाभन्दा बाहिर गयो भने नि फेल हुनुहुन्छ, अगाडि जानै पाएन तपाईँ। अब तपाईँले फिगर 8 चाहिँ सही तरिकाबाट आउनु भएन भने पनि फेल हुनुहुन्छ। अब तपाईँ त्यस्तै अगाडि जाँदाखेरि भेहिकल चाहिँ के आयो पछाडि आयो भने त्यसपछि पनि के हुन्छ, फेल हुन्छ। 4वटा कन्डिसन भयो भने फिगर 8मा फेल हुन्छ, तर लाइनलाई मात्र 2 चोटि छुनुसम्म छुन पाउनुहुन्छ। त्यस्तै स्पिड ब्रेकर, तपाईँले स्पिड ब्रेकरमा तपाईँको स्टार्ट लाइन चाहिँ एकचोटि भन्दा बढी स्टार्ट चाहिँ बन्द भयो भने, गाडी बन्द भयो भने फेल हुनुहुन्छ। एकचोटिसम्म चाहिँ तपाईँले 5 मार्क्स पाउनुहुन्छ, 5 मार्क्स कट्छ तपाईँको। एकचोटि फेल भयो भने 5 मार्क्स, तर टोटल 10 मार्क्स भयो। यु टर्नमा तपाईँले लाइट बाल्नु भएन भने चाहिँ टर्निङ इन्डिकेटर लाइट अफ भयो भने 10 मार्क्स घट्छ, तर चाहिँ तपाईँले लाइन छोयो भने यु टर्नमा तपाईँले टचिङ द मार्क लाइन छोयो भने फेल हुनुहुन्छ। ट्राफिक लाइटमा तपाईँले लाइट चाहिँ बाल्न जान्नु भएन भने 15 मार्क्स सिधै घट्छ, तर यसमा फेल गरिरहेको छैन हामीले, किनकि यो अनिवार्य गरेनौँ। त्यस्तै र्याममा के भन्यो भने तपाईँले त्यहाँ र्याम उकालोमा चाहिँ कुन ठाउँमा रोक्ने भने रोक्नुपर्छ, त्यहाँ रोकिसकेपछि फेरि ब्याक आउनु, रेखा काट्न पाइँदैन, अगाडि नै जानु पर्यो। फेरि ओह्रालोमा पनि के भन्नु पर्यो, त्यो भन्या ठाउँमा रोक्नु पर्यो, अनि रोकिसकेपछि फेरि अगाडि जानु पर्यो। तपाईँले त्यहाँनिर भन्या ठाउँमा रोक्नु भएन, ब्याक आयो भने त्यहाँ फेल हुनुहुन्छ। त्यस्तै ग्यारेज पार्किङमा तपाईँले अब ग्यारेज पार्किङ गर्दाखेरि तपाईँले अगाडि जाँदाखेरि ब्याकवार्ड जानुभयो भने चाहिँ 20मा 10 मार्क्स घट्छ। मुभ फरवर्ड अप टु 1 टाइम, एक टाइमसम्मलाई चाहिँ हामीले 10 मार्क्स घट्छ। तपाईँले 2 चोटि गऱ्यो भने के हुने भयो, फेल हुनुभयो। अनि मार्क लाइन थोयो भने नि फेल भयो। अब बिहेभियरमा अघि के भन्यो भने अब सिट बेल्ट बाँध्नु भएन, ऐना मिलाउनु भएन, त्यो कन्ट्रोल तरिकाले जथाभावी चलाउनु भयो भने तपाईँ के हुनुहुन्छ, 10 मार्क्स घट्छ। यसमा चाहिँ फेल गरिरहेको छैन। 저희가 간략하게 말씀드리자면 법은 엄격하게는 엄격합니다. 발자를 좀 잘 돌아야 되고 또 스피드 마찬가지로 잘 지켜야 되고 신호 등을 잘 지켜야 되고 거기에서 일부 이제 그 신호가 진입했을 때는 일단 괜찮다는 이야기입니다. 그래서 70점은 무조건 받을 수 있도록 되어 있습니다만 일부는 이제 잘못했을 경우에는 바로 단락시킬 수도 있다는 법안입니다. 70점 그냥 70점이 아니라 일반적으로 몇 가지를 아주 잘 지켜서 엄격하게 지켜서 운전면허 발급이 가능하다는 이야기입니다. अब यो तपाईहरुले पाइहाल्नुहुन्छ हैन। अब चाहिँ अघि पनि आछ, अब तपाईको गाडी चलाउँदाखेरि सडकमा गाडी चलाउँदाखेरि तपाई लाइसेन्स बोक्नुभयो, तर गाडी चलाउँदाखेरि के गल्ती गर्नुभयो भने के प्रोभिजन पेनाल्टी के छ भनेर जान्छौँ। यदि तपाईले अघि पनि भन्यो यो लाइसेन्स नभइकन चलाउनै पाउनुहुन्न, आफ्नो लाइसेन्स चाहिँ अरूलाई नभएकोलाई दिएर पनि तपाईले चलाउन दिनु हुँदैन। अब
तपाईँलाई खास यसमा चाहिँ जरिवानाहरू चाहिँ 500 देखि पहिलोचोटि गऱ्यो भने 500 छन्, त्यसपछि दोस्रोचोटि गऱ्यो भने 1000, तेस्रोचोटि गऱ्यो भने 1500, त्योभन्दा बढी चाहिँ गर्न मिल्दैन। त्यसपछि चाहिँ लाइसेन्स सस्पेन्ड हुनसक्छ भन्ने भयो। अब के गल्ती नगर्ने त, जस्तो ड्राइभिङ भेहिकल बाई ट्राफिक लाइटलाई सिग्नललाई चाहिँ तपाईँले भाइलेट गरेर अगाडि बढ्नु भने तपाईँलाई जरिवाना हुन्छ। त्यही अघिकै भन्यो 1500 सम्म जरिवाना, 2000 सम्म जान सक्छ, 1500 सम्म जान सक्छ। अब तपाईँले पार्किङ नगर नट अलाउड भनेको ठाउँमा पार्किङ गर्नु भएन। अब हर्न टर्निङ अफ भेहिकल युजिङ हर्न इन एलोकेसन हो, टर्निङ अर साउन्डिङ हर्न, जब हर्न बजाउनु हुँदैन भनेर तपाईँले हर्न बजाउनु भयो भने जरिवाना भयो। अब गलत साइडबाट नेपालमा चलाउने भनेको देब्रे साइडबाट हो, तपाईँले राइट साइडबाट चलाउनु भयो, नजाऊ भने साइडबाट चलाउनु भयो। ड्राइभिङ इज द अब अर्को अपोजिट डाइरेक्सनमा चलाउनु भयो, वान वे भन्ने ठाउँमा चाहिँ नजानुपर्ने ठाउँमा चलाउनु भयो भने यी जरिवाना पाउनुहुन्छ। 아까도 말씀드렸습니다만 운전면허 없이 운전을 할 수 없습니다. 필수적으로 운전면허를 소지하셔야 됩니다. 그리고 남에게 자기 운전면허를 주어서도 안 됩니다. 일단 저음으로 적발했을 때는 500루피의 벌금, 두 번째는 1000루피, 세 번째는 1,500루피 정도를 벌금하고 혹시나 이제 운전면허를 일단 정지시킬 수도 있다는 이야기입니다. 그 중에서 일단 운전 중에서 지켜야 될 부분들은 신호등이라든가 주차를 어디에서 할 수 있는지라든가 또 왼쪽에서 가야 될 것을 오른쪽으로 온다든가 또 원웨이에서 또 운전을 한다든가 여러 가지 지켜야 될 부분들을 잘 지켜야 한다는 얘기입니다. यो चाहिँ इन्टरनेसनल जे प्र्याक्टिस छ त्यही नै स्ट्यान्डर्डहरू नै हो हैन। अब त्यस्तै विभिन्न छन्, जस्तो ड्राइभिङ भेहिकल अब कन्डिसन बिनाको कन्डिसन सही कन्डिसन नभएको भेहिकल चलाउनु भएन। अब स्पिड लिमिट तोकेको हुन्छ त्यो लिमिटभन्दा बढी चलाउनु भएन। अब बेलुका लाइट नबालिकन सवारी चलाउनु भएन। अल्कोहल ड्रग्स वा अल्कोहल प्रयोग गरेर सवारी चलाउनु भएन। तपाईँले बाटो अवरुद्ध हुने गरेर पार्किङ गर्नु भएन। अब नम्बर प्लेट नलगाइकन गाडी चलाउनु भएन। त्यस्तै अब बढी लोडभन्दा बढी चाहिँ लोड हालेर गाडीको तोकेको लोडभन्दा बढी हालेर चलाउनु भएन। सिट बेल्ट र हेलमेट भनेको टु व्हिलरको लागि हो। सिट बेल्ट चाहिँ प्रयोग नगरी चलाउनु भने तपाईँ जरिवाना भयो। अब सिट तोकेको सिटभन्दा बढी गाडीमा मान्छे हाल्नुभयो भने त्यसलाई पनि जरिवाना पाउनुभयो। अब प्यासेन्जर यदि सार्वजनिक सवारीले चाहिँ म मान्छेलाई कसैलाई चाहिँ चढाएन भने त्यसलाई पनि जरिवाना हुनसक्छ, रिफ्युज गर्न पाइँदैन। अब तोकेको भाडाभन्दा बढी पनि फेयर लिनु भएन। यदि तपाईँले रेकलेस गर्नुभयो, केयरलेस तरिकाले ड्राइभिङ गर्नुभयो भने त्यसमा पनि जरिवाना हो। 예, 저희도 일단 법안들은 국제 수준을 일단 따서 거의 비슷비슷하게 만들었습니다. 그래서 일단 지켜야 될 부분들을 잘 지켜야 한다라는 얘기입니다. 음주운전도 불가능합니다. 그리고 이 스피드 제한되어 있는 속도 제한되어 있는 것을 지켜야 합니다. 아니면 벌금을 지불하셔야 되는 상황입니다. 이어서 번호판 없이 차량을 운행할 수 없습니다. 번호 없는 차량을 운전이 불가능하다는 얘기입니다. 그리고 좌석 이상의 사람들을 태워서도 안 되고 또 시트벨트라든가 기본적으로 지켜야 될 부분들을 잘 지켜야 한다는 것입니다. 오토바이를 운전할 때는 또 헬멧 필수적으로 착용해야 합니다. यति होस्, धन्यवाद। तपाईहरु केही क्वेशन छ भने हामी पछि उत्तर दिउँला। अब मेन गरी जस्तो तपाईहरुलाई सबभन्दा बढी समस्या बुझ्दाखेरि चाहिँ बाहिर तपाईको कोरियाको लाइसेन्सले भएकोले यहाँ चलाउनु पाएन भन्ने छ। त्यसमा चाहिँ संघीय ऐन चाहिँ हामीले चाहिँ दिने भनेर भनेका छौं। त्यसमा प्रदेशहरुले कानुन चाहिँ हाम्रो विपरीत बनाएको भएर तपाईहरुले त्यसमा त्यो सुविधा नपाएको हामी क्षमा प्रार्थी छौं र नयाँ ऐनमा चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईहरुले पाउने गरेर त्यो प्रोभिजन राख्छौं। त्यसको लागि आशा गरौँ नयाँ ऐन अनुसार चाहिँ प्रदेश ऐन कानुनहरु चाहिँ चेन्ज हुन्छन्। नयाँ ऐन अनुसार चाहिँ त्यसमा हामी निश्चित प्रक्रिया तोकेर गर्छौं। हस्, धन्यवाद। 감사합니다. 저희가 한국 모든 분들의 일단 관심사는 왜 한국에서 발급되었던 운전면허 중에 내팔이 불가능하냐라는 것일 것입니다. 좀 이따가 질의응답을 하겠습니다만 저희 연방정부는 모든 분들에게 운전면허를 제공하도록 되어 있었습니다. 주정부가 지금 잘못된 일을 했기 때문에 지금 못 받고 계시고 또 연방정부가 법을 개정해 놓았습니다. 그래서 그 법이 나오면 여러분들에게서 운전면허를 쉽게 교환이 가능하실 거라고 생각하고 감사합니다. 그러진 것 같습니다. 아닙니다.
예, 말씀 잘 들었습니다. 다음으로 네팔 이제 비자 관련된 설명을 좀 해주실 건데요. 내무부에 먼저 세크레터리 계시고, 저는 이제 네팔 이민국에서 스포크스퍼슨으로 계셨습니다. 프렘 프라사드 다알슨 보시겠습니다. 박수 부탁드리겠습니다.